Tubashimiye ko muri kumva la majani. Iyi ngiyi ni breaking news. Iri ni itangazo ry'ibyemezwa by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 15 Werurwe umwaka wa 2021. Kuwa mbere tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2021, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 19 Gashyantare umwaka wa 2021. Inama y'abaminisitiri kandi yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid-19. Yemeje ko ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyose guhera ku itariki 13 Werurwe umwaka wa 2021. Izi ngamba zongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Mu ngamba zafashwe harimo izi zikurikira: ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza gukora bizajya bifunga saa 2 z'ijoro. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu ziremewe, uretse ingendo zo kujya ndetse no kuva mu turere twa Bugesera, Nyanza ndetse na Gisagara. Amabwiriza yihariye azakurikizwa muri utwo turere uko ari dutatu azatangwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange za bus zemerewe gutwara abantu batarenze 75 by'umubare w'abantu bagenewe gutwara. Abatwara za bus barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Inama zikorwa imbonankubone physical meeting zemerewe gukora. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho inama ziteranira. Abitabira inama kandi barasabwa kwipimisha covid-19 mu gihe umubare wabo urenze abantu 20. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi byibuze batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi bakozi bakazakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera zizakomeza gukora. Buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi nabo bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Amasoko n'amaduka azakomeza gukora ariko hajya hasimburana umubare utarenze 50%. Aya masoko n'amaduka kandi nayo azajya afunga saa 2 z'ijoro. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto ndetse n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Restaurant ndetse n'amakafe zizakomeza gukora ariko ntizirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Izi nazo zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 2 z'ijoro. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora nazo zizakomeza gukora ariko barasabwa gukaza gahunda zo kwirinda coronavirus zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo. Abagenzi bose bazana bava ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije covid-19 amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda coronavirus. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye ziremewe. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisitiri wa Siporo. Ahantu ho gukorera siporo, imyitozo ngororamubiri, imyidagaduro hazakomeza gufunga. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 20. Ishyingirwa rikoreye imbere y'ubuyobozi ndetse n'imbere y'insengero riremewe, ariko bikitabirwa n'abantu batarenze 20, kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda covid-19. Ibirori byo kwiyakira birabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Ngayo amatangazo ndetse n'ingamba nshya zafashwe
n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Ikindi kandi abaturage bose barongera kwibutswa ko kubahiriza ingamba zo kwirinda covid-19 ari ngombwa, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa. Abazafatwa barenze kuri aya mabwiriza bazafatirwa ibihano bikabije.